Mari hite-hite goar ni debata ama do goar ni anak Tuhan Yesus Kristus do goar ni to di parbadia natu mapalangit do tanaon amen. Songonon ninda Tuhan Jehova yang gohalak partigori mangudu do binahin ni pas ngohot na makaporsyaon alayan go dihalak parjahat dan adong hasonangan. Haleluya. Matang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang upang idohami tuho sa leon matuhami to